Sebantulangan o karongan. Masa na look. Kung paano kayo, one parang Frederick Albert Senior Pastor, and also Ron Petit, the chairman of one parang and UCCP. Miyok sin man, ayun, tanggal yaman miyok. Para niara kubir sini, miyok panay na iyo, kulit yaman. Ukiyang ng kilen, ulangatan kini. Yan siya may ilangata, ayaw mo, patodor. O kalalabak mo. Yan mo na ako pin. Patapatog, masaksi. Nagpatapatan ang kela, patan. Di mo may mas. Hindi mo ang kela. Ako, ngay mo, pwede dagi, siyam ka, tatong biwan. O, tunga-tunga na siya liwan ko. Niya isaw may napatapato. Kasanto naman siya kato, lisip gasa yung nilbiyo. Ito nga rin. Ngayon ko, di mo matay kaya siya. Kita namin ang kiyaka, palang sige, niya. Diba, ang suwasay kita natin. Apali kita. Pag kita natin, nalang. Ani ay salatok. Ikan mongay, yung dosyo. Ay cuman, sakatahan, wow kapo. Kan kuburan sa matay, anila. Yay, sa matay po. Bagi kubur kalangan masanya. Papa magi rai, kapan pun ka pasare itu terdapat. Kayai Pohnpei wat pagkailan niyo po naran. Kalangan kong upat kiyang kaya rasyon timo. Ay cuman sekarang kay bani ba kubur Allah. Mau lagi lampe. Ibin man mau lagi sa wala para. Presiden dan pinaka pa rin. Siyang kaway. Wow turun. Hanggang koyang. Senior pastor kan ko. Kapan pinkan ko. May kau na patatatak kasang paluwat. Kanaray siyangkar kay gitay sila patiyanan. Quran wat dan Quran tabi. Kapu. Lala. Dan sebelum itu, pasangan kawin, berma. Kaya pinman kapangau, dirailkan. Orang manakap, orang pinakapan, bercabeta, nasa nagdukot, ayo. O pilulutara, o ikaan, patuwat to. Alangan ng kuwan. Dan pasangan kawin, kaya pukanan si Rawat, nan lobang pariyasa puno para lagi pariyasa silu. Patosang nan pugan tight. Diraraw triyaw, rati-rati kay sakyaw dan isak tayo. Met nan puan silu bawang. Mana ka pulapun tight. Mesaw lang na. O yang air wantaran puan. O kalau ki, ramamaw, Christ. Nan muay. Ye mana ka tight. Sabar madalo ralaban masan kawai buat masani. Kesela maur and sopo. Aing konan berarti ketika isa kayo kawai punya say. Tuman limbakan ko. Sabar lama arana sakan. Kor. Dia kapin pasana dia cabi. Pasana dia cabi. Angko, limpakan kapai wat. Shota, magka. Wala siya na siyang.
Then sabal mamu yama. The sang yang hukum. Absan ni pen sabal ma. Pasanti. Ini sanction na ekspres dia. Ira di tua. So silo esok kono. Ebe kawat ni kita. Lempak kabayot. Anok ini lah. Anok kela. Olat kuat. Jodoh berparah. Ebe kawat ni kita. Ang kita. Lepas tahu. Tukuran kot. O mele lagi. Ayah irai bukan mau. Bagi sangnya nak kosong. Luput cancangan kau tiada relak biasa priau atau kita biasa besi. Yet me masani. Ngen sarawi. O di kamut masani. Kodok. Paras memang merongmat enpin kodok. Memang nim tirut. Ain kodok ale. Nim tuan kisahsi. Nim tuan kisahsi. Mango. Wani edukan nim kuat kapayot pertama ramai kita. Aplet sang yang pain Filipin. Ye Filipin buat kau ni sudah kot kisah ramai kita. Ramai. Dan kira-kira kita kisah pria buat kawat yang saidis. Dan kasih yang katakan keberan kau no, reni rai di makan, reni rai pon makan. Korang tak wewe, oh wewe bila keberan tu. Korang tak katawan, kau wewe yang rai nak gula. Saya tu sudah dapat. Ini adalah oh kata yang rai, kasih di rai ni, gula. Karena macam sebelum ada masalah kawat itu, kawat kita. Nah, kasih yang ramai makan koren kasih yang berai berpuluh. Ini masalah yang sebelum ada masalah kawat. Koren kap kesalahan, maurin show posan tu, dan maurin kot kita mak. Koren kap kesalahan mana? Maurin siapa? Dan inang siapa? Arentak namorgi, noran kot, misalnya dengan kaidis, berarti isu lekto tua. Ibarat pada orang watak, berarti walu menasan. Kan kasamu aramas koros, bagi sam koros nama, sam koros nama. Hutan ibarat kakau penmor, peni, pung sarau, ibarat kanayam penmor, mango. Ini macam dia. Mereka, inaman pada Thailand counter, apa Thailand counter, inaman Thailand inaman pada orang. Mereka yang tu lagi kan mamorki, mauran counter. Yang kan mamorki mauran counter rasam. Aikin mau, aikin nimpi, cawas, cautik. Cuma itu anak kalian kalau orang, dia aman kita. Itu lampang awal memorku kau. Yang bukan yang kamu, akan kalian mau. Siapa nama dia naralap? Masa ni. Kesialah, mau risau. Dia ikut apa itu? Mereka kita tahu buat apa lah? Kau jangan lupa arah masa. Jangan lupa itu. Apa jangan? Aisyah paras. Kau kita makapun. Kau bisa was. Dan kau nama siapa luar tu? Hutan kau nama. Kau kita ni ada kau. Sawas yang siapa kau? Ini percaya. En pelangor. Nasa luang kau nak. Oh, siapa nama? Siapa nama sang kamu? Ni orang perang.
parat. Nilingali ayo. Met kamera yang kita me hutan kau nak hutan kan kurang cakap. Baikku. Esensial me kita biminan. Wasayo ke nang sampayo me. Kita nak kau. Biang ada. Kalangan kebayangan kau. Apa nak kau tahu kita? Me answer kan kau. Karan. Oh kosan. Kan dalam rela kan kosan. Oh kana kemana? Arai tatawar kuburan kau. Oh lenim. Baikku. Kalangan kau. Nia, patin niata. Kuburan. Euya ham. Oh ya itu ham. Alam kabayo. Nagkatayan kan kat yang alep. Pisakis en kabayo. Siang niya kan kosan. Oh kamelen. Na Christ, Jesus Christ. Ada sangkam. Esensial nan mataw. Kaya biasa kuno. Kaya dikit biasa kualim. Me masani. Kaya hintan inawamat. Me kabul-buldi. Kaya lapatak tiba naramas ko. Ina percaya paras. En mangongsi. Uyuya mama. Mama. Nan Pilipay silu. Kaya dikit biasa masani. Kita cor nandang melen ko. Melen ko. O kaya dikit kasasi. Pakto na tayo. Sound ko. Mek kasala yang kita me kauno. Siota kubur. Aman-aman kita dokter. Riyai kapokon ko mana ko. Lugot pilpoyang ever. Niyai sa yang kokong siya. Kani mu. Kita terus ngomong ke kani mu. Euya kani kapong. Hongi tikit ko na ni. Karen caratak mina. Ot masan yang ever ya. Puta. Pukulan na satu ikan diamu. Ye isaban inok ke. Ni isa me ever ya wrong. Lugu. Ya uta masan ka ngata. Kesela sa. Kesela ka. Oh, pukulan masan ka na ka. Ye medukut di mana saya. Iban padawan tengah drive. Warning and cheese. Amon ay karjong tay gan padawan kokyo. Kami kau dia biasa beliau bisa kesumasan. Yang serami koli kamu masan foto. Paros meromet dan foto. Memang nimpulta and foto. Oh ada. Nintuan kisahnya. Baikku. Kami ini siapa mau Filipin? Anak mana? Konten berapa? Lihat kasih. Lebih kamera. Apa berapa kamu? Yang kita dengan si, yang ada si. Lihat apa itu? Baikin pada masa. Hintin kasih ni. Pada sudah kami kan pada orang. Baik. Dan juga yang mana kuburan. Engkap pada itu. Apa yang dia ikut? Apa yang dia ikut? Apa yang dia ikut? Nah, takut. Nakabaran ay sinama uma. Yan koros kata ng kaul ng ko. Ebuki. Isip ko.
Mai pas ke sini cek. Bukan lupa yang ada para cuan tinggal. Bong nan kan. Mai ketdi. Mai kan di satu. Ritual sekarang kapung kalangan. Om sama tekod. Kebiasaan show na winter. Kailan kapil tubuh kau tak na. Men, ia itu masih orang orang kurang penonton lang, so napalap akalan ng Micronesia. Ang kumalat, mga ganun, katulurin, one parang paros, senior kan, si kan, dia kan. Pagdating kupura, kebiasaan show, itu masih sangaran. May panawi, kailangan at orang tarong may bahasa ni ito. Dan sama tayo minunuot, pelaw nung imiyawi, yung kawi. Siyang pelaw ba yun? Pelaw, kaya panawi, kiran mo yan, sapong, parang kapuyala ko. Okay, pelaw, kapatid jiwo, ang alay yung kiskoto, kaya pakapak. Pelaw, nakot mama, kaya lang pangamagang right, dan wiwiya, mama, kukola. Pero tamit kayo sa bayaralot, mapit mawe, di masisis masanin. Amay yung yamaw, ang sisay sa lamaw, kung ano masakat, orang kelak, tetap mati sama main tetap. Nandapin kata kau taparakan, kalau isakeu itu besok kayu, seneweyu, pang putih, masuk kawi, masuk kawi toto, tungkareta orang kekma. Dari kawi tuat, yang makan, patolong, penyala Queen si. Queen mau, dengan custom, Queen mau apa? Nagtatagal yung may patulong ramon, di makasalaya yung Pohnpei. Kita ginopan pa yung ikitisik silong, wait. Kung masyado mo pa patulong, para kita masyado po ito. Reta, kawang mga hangin. Pero kailangan ko pramay. Ang may patulong ramon,
Maging dengan kita kan Moin Ros. Masih di kota Kuala Naramas, semua dengan nanti lebih tetap isip tua isip kena makarong kawit ang inangyangan buhay pila orang kata lalu terima kaya mo coba pangalan winwat bang pro rata dan schooling gimana sangat dalam kesisis masa ini matu dalam isu begitu isu memang makin wrong in kata pukat open kapayata Apaan rasanya orang lalapang men, mukawata imon, orang kait. Kalau memotso kan, pangawit mo. Yang semua may pang proy, kata studi mo mo. Yang naman impat, kukuta po kait po, yang suatu kapon. Kumay ng pangkulog. Ay masaya ng katang mo. Naisyon silu, sa liyang kren, kukuson. Tamit po, yang sabda ia para ni sabu media respon nangata hidup kaitan kusun kusutio sang kaitan mau bila kaitan kusun sapun mentau beto kaitan mau moni sa setuka paita kono kauno pain kaitan ima garata kuat dengan kawal kusutio kala ikut kala dari nan koren kerja dalam keluar cuci dengan fokusan dokter bangun dari ini mencari kembali macam perawai fokusan kepada kita mai bantu tahu yang mai fokusan kalau mai mau coba bahasa sana mai biar pun mai nak tahu kita tahu fokusan dia queen mau mai Kurawai, memocokan, sosik main, kawit main, mevaros, main pamia, pamai kusen, enter betul. Kesalahan orang siapa kusen tua tu, kaitan muikala, tips lah apa. Kaitan siapa kesawiyatan, begitu ada siapa, isyadar pamia. Ini mana, siapa kusen apa betul, kusen kan. Kasih buat kosan pan betul, kayak pan kakak kasawiyata. Tamu tamu siapa, tamu siman, tamu bangya, tamu siapa. Jadi, namun nama pangkat ada itu kosan. All kawalan dan roh, kosan. Polisi ni akan roh, nasional code kata institusi. Bukit bukat dan memotso dan akhir. Memotso kan pangkredi, kuatkan ketua orang open dia kerja kuat. Dan kau yang main nasi impor, kau main kusen yang pakai. Kau kaya ada tulu, sawas buat, kayu dengan kaprayam, kusen, utang mie. Kaitan korusian yang main, kaitan kapokon ini. Korusian yang kaitan rong, hasil import, syarikat rakan, kawal subscribe, kesan yang kaitan wata-wata dan usaha. Iyo kemauan ini, kami ada main langsung, ran korus, mana kata itu hasil. Dari nyaralap ibulianti yang Pohnpei konan kawat kuiman kapalaman kaya ngayon presiden di sini. Nah ibulianti yang Pohnpei siya magsalita. Bago presiden kaya kapalap napatutang kaway wahima tapapuin ka po. Minta tayo kapulian raiti. Kau siap penuh. Kalau dia yang main, kapal yang main kapal itu memotso kan. Ya, satu nanti cuma nanti dilakukan penuh. Karena mereka sepat duit, kalau memotso penuh.
may sa picture. Ipan ko yung Pamaron Dwight Edward kung nagkabaka ko. Irkan na. Achuanan ko. Ito na siya ba na? Dan po letter ko. Kulang ka ulit. Dahil sa mag-coach, so pwede naman ako. Iyon na sa Puliman Kirosol. Iyon na sa Puliman Kirosol. Iyon magkakaon sa Puliman Kirosol. Pwede na isang tao. O pwede yung dito sa Kirosol. Yung isang kapayaran tayo sa mag-coach, sino ko na sa Puliman. Ilat sa mag-coach. Sa Puliman. Ito, sa Puliman. Isang salamaw, mga Puliman Kirosol. Rangot sa Katolik. Pwede sa Puliman ito. And tokol. Pwede na tayo yung Kirosol. Nonon mumuso, hindi sa Israel. From the Igla, hanggang Koros, o umuot mga silang subs. Ito sa pagmamasan, shipman natin sa mga o Tiyorka. Aking kaparanda na lang, siyang ship to October, isolda. Alam na nga po nila, yung talagang sa mga. Ramot ito sa kapulit ng kansansan, mohon ito. Siya ko na yung samat ko kalangan. Niya takay sa kadawang ramot. At iniran ka sa pulman kita, iniran ka sa pulman mo sa pulman mo. Pero, kung ka, we're working, kung ka kailan, kung ka kaya, pagka sa pulman mo ito, at tsakta ng tubig, dorlap, ito, mangasa din. Dalaw, at kung ito, dalaw. Ramot sa kapo na pwede, niralakan mo sa kailan mo, kung usuran mo, kung sa pulman mo sa katibigan. Kasi na yung atis, yung biyaya. Tonto to, nagkirap darang, nagkirap halaw din sa pagkakas ito, nagkirap mo natin. Kasi hindi yung tonto ko ito na sa mayang samat ko kailangan. Nangatan mo ko na may sa hindi sa goya. Kung malawlaw na ito mga pato, ay iwan kita ko ito wala sa place lang. At ang nalagang koros, ito na siya lang. Lumiyong lang, nabigyan ng uyat sa wask, sa usap ko nilay. Pagkakaw ko sa mga, o ipag-upiliran lang pati. So, sa koros, mga dinalibat, ito yung masaraw, magagawa, yung moral na ito, kailangan ko mo siya, Jesus Christ, Share na sa kalian sa macay program, ang sukses, ang salmero. O kapakakan ko yung Juan Paranchon Ringlet. Kamurin ko na kasilupuri sa tuwa. kahit kurang lawlaw, ang patuloy sa sila. May kuot kapalap, sa pagkurang kapangamara, pwede tuwan bukalangan, isang rangot, sa pagkap, iyaw na ito mayroong rangot, iulian tigit koros pagi, dahil kasarawayan ang kapayat, maranatang Jesus Christ. Amen. Kamaragwar mana